Može li ili hoće li jedan katolički svećenik postati gradonačelnik Sarajeva? Ime profesora na katoličkoj bogosloviji ovdje se sve češće spominje. Franju Topića u Sarajevu poznaju apsolutno svi. Zgrada Napretka, čiji je on predsjednik već 18 godina, u samom je središtu grada. Natpis na zgradi podsjeća na dugu povijest tog kulturnog društva. 1902. osnovano je radi pomoći studentima i đacima. Nobelovci Ivo Andrić i Vladimir Prelog bili su Napretkovi stipendisti. Društvo su 1949. ukinuli komunisti, a Franjo Topić obnovio ga je 1990. Nakon dolaska u Sarajevo, odmah nas zove na pjesničku večer. Radit ćemo, kaže, sutra. U Liri mladi umjetnici iz Zagreba recitiraju stihove SS Krančevića. Napredak je od 90. organizirao više od 5000 raznih kulturnih događanja. Ipak iskoristit ću priliku i neke goste pitati riječ dvije o Franji Topiću. Dekan Fakulteta političkih nauka prisjeća se ratnih dana. Ono što je posebna vrijednost profesora ili doprinos profesora Topića, to je da on nije dijelio ljude ni po čemu, ni po vjeri, ni po naciji, ni po porijeklu, nego je pomagao svim ljudima. U Napretku su posebno ponosni na 80 kulturnih događaja koji su organizirali tijekom rata. Dražen Rebić tada je imao 43 kilograma, ali optimizam profesora Topića nikad neće zaboraviti. Mogu reći da profesor Topić uživa simpatije ne samo nas, što je sasvim normalno, nego uživa simpatije i građana Sarajeva, što možete vi potvrditi ako budete bilo kakvu anketu radili po gradu. Poznato je da u Sarajevu odgovore na sva pitanja znaju taksisti. Svakako čovjek na svom mjestu veliki gospodin, čovjek iz naroda, čovjek koji je isti prema svakome. Mi borci svi podržavamo da bude gradonačelnik. Želi i svom narodu i svima koji žive u ovoj Bosni i Hercegovini dobro. U glavnoj ulici zaustavljamo slučajne prolaznike. Krasan čovjek. Možda bi nam takvi ljudi i trebali. Pa mislim da je jako pametan čovjek, samo nemojte me snimati. Da bude gradonačelnik? Ma ni govora, Franjo, to je kakvi ni govor. Ima pametniji da budu od Franje. Tog čovjeka znam i mislim sve najbolje o njemu. U sarajevskim medijima ovih se dana provlači priča da bi SDA mogao kandidirati Franju Topića za gradonačelnika. Još ništa nije službeno i političari zapravo izbjegavaju konkretan odgovor. Pominjana su različita imena, ima dosta ovdje kvalitetnih ljudi u Sarajevu, Sarajlija koji žive dugo vremena, koji imaju jasnu bosansku opredjeljenost i sarajevsku, da tako kažem, koji bi mogli tu poziciju obnašati. Među njima jeste jedan kojeg ste vi pomenuli, gospodin Franjo Topić. SDP je na nedavnim lokalnim izborima ojačao i dobio polovicu mandata u gradu. Imamo zaista više kandidata, kvalitetnih kandidata za mjesto gradonačelnika. Bakir Hadžiomerović, urednik vodećeg političkog magazina u BiH, objašnjava kako cijeni profesora Topića, ali da je kandidatura za gradonačelnika prljava igra SDA, za koju kaže da je stranka koja je protjerala sve nebošnjake s položaja u Sarajevu i koja tako trguje za mjesto gradonačelnika u Mostaru. Radi se o jednom licemjernom potezu, jednom potezu koji je mogao pasti na pamet samo ljudima koji smatraju da smo mi svi budale. Još jednom govorim da o ličnosti gospodina Topića mislim sve najbolje, mislim da je to veoma važan čovjek u ovom gradu, ali mi nije jasno zbog čega je on pristao da na neki način bude oružje u rukama SDA za njihovu licemjernu politiku. Senka Kurt 6. godine uređivala Oslobođenje. Danas je urednica radija i čeka sina kojeg će nazvati sin. Samo sin. Jer ne želi da ga odmah svrstavaju čim čuju ime. Ja se nadam da će naše dijete biti svašta u smislu jednog dobrog, plemenitog građanina svijeta, prije svega Sarajlije. Franjo Topić, kaže Senka, netko je zbog koga je čast živjeti u Sarajevu. Sarajevski gradonačelnik je lice ovoga grada i zato ja strašno navijam da to bude Franjo Topić i molim pametnu stranku Demokratske akcije, ovo je prvi put u životu da sam pohvalila SDA i to javno, da svesrdno taj svoj prijedlog realizira. U raspravu se uključuje Mirza Tanović, poznati sarajevski glumac. Toliko mi se čini taj prijedlog inteligentnim, pravo da vam kažem, i za imidž grada i za neku poruku ovim ljudima tužnim ovdje na našim ovim prostorima, da jedan ovakav grad, za kojeg ja osobno mislim, mogu i to reći, imam pravo, mada neki oponiraju, da je grad Sarajevo, recimo,
za mnoge ljude europski Jeruzalem. I zašto onda baš tim povodom taj europski Jeruzalem ne bi imao gospodina Franju Topića kao gradonačelnika? Za mogućeg gradonačelnika Evropskog Jeruzalema Mirza inzistira da se kaže da je duhovit, a to je u Sarajevu dosta važno. O temi gradonačelnik s Franjom Topićem još nitko nije službeno razgovarao. Zato radije govori o drugim temama. Recimo ugroženosti Hrvata u BiH, zašto kaže da je čista izmišljotina, da je njima u Sarajevu skroz dobro. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Eto vidi, ženu nisam nikad ne vidio ni čuo. Pogrešnu poruku, kaže, šalju hrvatski političari u BiH, jer uopće ne žive u Sarajevu, u što smo se uvjerili tražeći njihovu izjavu. Svi su za vikend otišli kući. Topiću je dom Sarajevo. I to se vidi na svakom uglu. Najbolji ćete biti gradonačelnik. Ja se nadam. I želim